روزانه فیضالله سردانا وی مزگفته دکد داکو تیدا بانگ بدد مزگفتک کدو صدایان بریانها هاتی آوا کرن اف مزگفته دکویتا ناحیا دارتویا سر به قضا بردارش جه برکفناری و دیروکا مزگفته خلک زاف قصداوی دکد داکو نویجه تیدا بکن يعني أو يستال عن كوانا ناوي احتيادية اشتم برجما دانا ناوي هاوينا زور فينك ودستانا عنش بدو صوبي أو صوبي سولان بدو صوبان احتيادي سرما ما نابي قرم تاسيبي ذاك نصارت بخودي كون بيه بس تشتكى هند ببركتها هند جوانا يعني مرود اللي بيدبتو مخابنا خراب كري الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اف مزگفته جخشته و کاریته و حسیلان هاتیه دروست کرن و طایبت مندیکا طایبت لجم خلکی دفری هیا أشهد أن لا إله إلا الله ئەو مزگەفتە لە بەرەوەی قەدیمە زۆر کۆنا لە کاتی خۆی چونکەوە تاریخ لەسرە زۆر جاری جواب بووە پرسیاریان لەمە کردیە و هاتینە جەماعەت زۆر جاران بەڕاستی یعنی ئاثارش قەدیمە و مزگەوتە خلکی دفری دبیجن اف مزگفته چندین جاران هاتیه نوژن کرن لی دوورزی زوستانی دا هنجاران دلوپان دکت و داخازی جه حکومتا هرمی دکن که بتمامی اوی مزگفته بوان نوژن بکن والله مزگفته خوش و فینک و لبنه و لحمو مزگفته خوش تره قدیمی شد 200 سال هیا شاکرایا لا دیکر پیدک آره ولا دلو پیدک والله خیر من پاره اندا وكان كنا يشوفها توتيان پشترا ما به پی تیوی زانی سردانا ریوبر ناحیا دارتو بکین و گلین خلکی بگهینن وی لیوی جبو ان آرتی گوت اوی مزگفته هر کی ماسیکا هبید امی چاره سر بکین دەربارەی ئەم مزگەوتەش هەر کەسێکی هەبێ ئێمە بە زووترین کات دەتوانین چارەسەری پێ بکەین و بە ڕێگای بە هەماهەنگی لەگەڵ بەڕێوەبەرهاتی ئەوقافی بەردەڕەش ئەگەر هەر کەسێکی هەبێ بە زووترین کات ئێمە دەتوانین بە هەماهەنگی چارەسەر بکەین. مزگفتا قدیم لسالا 1805 هاتیه آوا کرن هیا نها خلق نویجه تعداد کتو داخواست کرن حکومت زیده تر چاوی خواه بدته چونکی جهک دیروکیه و طایبت مندیا خواه لجم خلق دفره هیا جداهی وی مزگفته دیگل مزگفته دیدا کفناری و دیروکا وی مزگفته او کسین که دهینه وی مزگفته دی بیجن کفناری و دیروکا وی مزگفته ولوان دکت که روزانه بهن نویجه خواته دا انجام بدن طایف گوران NRT ناحیا دارتوی سر به قضا بردارش